kadam damanitum ihurisi Manipur long inut content creator dalo Facebook page si ki use asontin a video ki wanstame alang mission sen alu susu pejo pen video ki wan mission sen per jok halabang so alu so chithang bomno Facebook page bang grow bomlo nilistame langdon o likes comments dapen ke followers tame do olo dapen ke ampata alang li tangkas tame longdon donlo anke anisi alang li phan isi notification nangli lo nangli Facebook page payout programs to non much update no kalite nangli tangka longdon delopu anke halabang so on notification alu so bang ahok tin koglo notification bear si linglong click dam dello linglong bear dapen ke alang Facebook puthot password ha has tame hada che bear dunlo password bear dapen ke malong so phan alang luto daglo bonta malong so kali api an ke alang wi a page bang ino daglo hack pidadlo phone number email password an stame hadat a page pen ke remove pidadlo lasi hala puson an notification pini nelong stame mate ne Facebook page long stame nangli lo lasi laso notification copy kosom hasike pudam che thanam sina Ilitum kado kavita Facebook page use kado kavita cepaduk o ulo likes comments lapen ke followers ke palong jipan lapen ke ongdung arat atum anbang ke tangka ke longdon stame dolo Facebook pen ilitum kado kaves stame tangka ke palong jipan si lapuson Facebook page claim lo lasi lapuson notification jo si wang lo putangte ilitum kado kavita matha ejedi oi tangka longdon dolo pu hadak notification long nampuji ani siang bong pinimat claim no link long bera bonta labang so a notification lapen a link ke akime kallo kahino a link lo non het jong ne page long stame lapuson notification ang lelo laso notification long josi nili bear dat lo link long click dun dat lutangte nili page ke lang ke dot lo kahino lo kosong si lapuson hacker tum ke paluma sonni notification neno paklang ponpo ison bangke nili page along lo nilong bangke nang page along copyright do community guidelines ka follow le dok pic ci delete no delete le plutangte nang page bang si ci delete pet po peseladang mang po lapen ke nehem literature pang e labang so page long bangke nang page along payout problems do labang so notification long bera si fix no kalite payout long lelo tangkalong lelo po sitame lahini notification ta ake me notification ma kali lake hacker to mabiti lo ladai jong si nitum ke bear lo putangte nitum bahini a page tame ki hinolo ki map lo lasi lapuson notification nilong chot kali nangli tumno ang tame nang lechi like lapan ke followers do tum phan chot lapukali followers ki kom tum phan tame nangli tumlo nang lechi 24 hours ang bong ani siang bong jobonai no pusiala dak tum phanang puji nang ki papere lapan ke nang papmang pu lasi jong si nangli tum a Facebook along kopine problems do lutangte analytics lapan ke professional dashboard along si lapson el hangjat tangji problems do ko lutangte notification lapan ke message long pan ke Facebook tum kitiata nang pite nangli video copyright do ko labang te nang tangji tame ajak copyright ke hala hacker tum abidi ta sinang sem nang Facebook payout problems do tame message pen pengen notification pen ke bang pe hadak professional dashboard long si adam hangji lasi labang so a video pen nalitum chere ponta ili tum majur poj pi lapan ke nang hem don rap tum Facebook page ki yos bang do pic tasir bang so video khala tum phan tame share tha ansu se kachni kenang shot kachire me kenang shot hacker to mare deng pen kich pajok nanji kenang shot an hello